Sabang, ngapain kita Sabang? Hah? Jalan. Sabang. Sekarang kita mengunjungi lokasi ekowisata Gunung Merapi, Sabang. Bisa snorkeling. Menurut pemandu wisatanya di sini ikan lingkungannya ada penyu, karangnya juga bagus. Tapi karena ini sudah sore kita nggak bisa snorkeling nih. Ya, snorkelingnya besok aja di Ibuk. Ya, oke. RelaxOurBrain RoB. Pagi ini kita ngopi di Sabang
tepatnya di warung kopi Kampung Pantai Jaya. Kopi di sini enak, view-nya juga enak di sini kalau pagi-pagi. Karena di depan warung kopi ini ada pantai, tempat parkir boot nelayan. Selamat ngopi ya kawan. Ya, kasih makan ikan ya. Ini sekarang. Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one, diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. Hold my breath, looking up. Life moves in waves that keeps changing.